pita chumba kimoja kimoja, takasa kila mahali, takasa kila mahali, vyumba vya watoto, chumba chako na mume wako na mke wako, takasa takasa takasa, takasa kila mahali kwa jina la Yesu, takasa kila mahali kwa jina la Yesu, takasa kila eneo, takasa kwenye malango yale, kwenye ule mlango wa kuingilia, huenda wametangaza mahali pale, wakayashika malango, wakasema humu isiingie habari njema, humu isiingie taarifa njema. Wewe anza kukomboa, sema malango haya yatapokea taarifa njema, sema malango haya yatapokea habari njema kwa jina la Yesu. Huenda umeweka vizuizi kwamba mahali hapo asiwepo mtu atakayetoka akapata milango ya fedha. Komboa, komboa, komboa. Pesa itapatikana kwenye mahali pa biashara yako, mahali pa duka lako, mahali pa kitu chako cha ofisi. Komboa mahali pale. Biblia inasema kwamba kila atakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa kuwa pa kwenu. Nasi tunatangaza kila mahali ambapo adui alipakamata, tunapatangaza kuwa pa kwetu. Tangaza katika ulimwengu wa roho. Komboa, komboa vyumba hivyo, komboa vyumba hivyo, komboa vyumba hivyo, rababababa, komboa vyumba hivyo, komboa vyumba hivyo, komboa vyumba hivyo, komboa vyumba hivyo. Kama kuna uchawi uko kwenye kona za nyumba, uko kwenye kona, uko kwenye ardhi, kwenye kona za ardhi, tunakomboa kona zote nne na katikati, tunatakasa, tunatakasa, tunaachilia ukombozi. Komboa, komboa, komboa pamoja nami kwa maombi. Komboa kila mahali, achilia damu Yesu, achilia damu Yesu, achilia damu Yesu. Kila neno la giza, kila kazi ya giza, futa, futa, futa kwenye milango ile, kwenye kuta hizi, kwenye kona zile, futa, futa uchawi wote, ondoa vyote, ondoa vyote kwenye kile chumba, kwenye kile kitanda. Takasa, takasa, kata magonjwa kukaa kwenye nyumba, takasa umasikini uondoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kile chumba, huenda kuna watu walikuwa wakiingia pale hawafanyikiwi, wewe ukafanyikiwe. Huenda kuna watu walikuwa wakiingia pale hakuna anayeinuka, ukainuke. Kwenye biashara, wengine kwenye frame zenu za biashara, huenda zilinenewa mabaya kwamba yote atakayekaa hapo asiinuke, asifanyikiwe, asipate zaidi ya kiwango fulani. Wewe vunja, komboa udongo ule, komboa ardhi ile, komboa nyumba ile, komboa eneo hilo la wazi. Takasa, 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 takasa. Achilia ukombozi, achilia ukombozi, achilia ukombozi, achilia ukombozi kwa jina la Yesu. Tunakomboa, tunakomboa, tunavunja kila uchawi, tunavunja kila roho za giza kwa jina la Yesu. Tunapiga, tunapangua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunavunja, haribu kila mashauri ya giza. Piga, sabaratisha, piga, sabaratisha, piga, sabaratisha. Ngoa, ngoa kwa jina la Yesu. Ngoa kila uchawi kwenye ardhi ile. Tunakamata ardhi, hata ardhi ya kanisa tunaikomboa kwa jina la Yesu. Nakomboa ardhi, nakomboa ardhi, nakomboa ardhi, nakomboa ardhi, nakomboa ardhi. Ewe ardhi, umekombolewa, umekombolewa. Nakomboa udongo huu, nakomboa udongo huu, umekombolewa. Nakomboa, nakomboa kama nilivyokamata udongo huu, nakamata madongo, udongo wote ukombolewe, ardhi yote ikombolewe, ardhi yote ikombolewe, ardhi yote ikombolewe, ardhi yote ikombolewe, ikombolewe. Komboa ardhi ile, komboa vyumba vile, komboa nyumba ile, komboa kila mahali katika jina la Yesu. Achilia ufungulivu, achilia ufungulivu, achilia ufungulivu, achilia ufungulivu, achilia ufungulivu. Ile neema ya Bwana inaofungua, ifungue sasa, ifungue sasa, ifungue sasa, ifungue sasa, ifungue sasa, ifungue sasa, ifungue malango hayo, kila malango ya chuma, makufuli ya chuma yanayozuia, yanayozuia wewe kuinuka, tunavunja. Toka, toka, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, tumekuja, tunakomboa, tunaacha neema yako na ukombozi wako kwa jina la Yesu. Tunaondoa roho ya uharibifu, roho za mauti, tunavunja kwa jina la Yesu. Kila roho za mauti, taarifa mbaya, watu kufa, tunakataa kwa jina la Yesu, tunakataa kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba neema yako kwa jina la Yesu.